Күннің əsas vaqaları ақта тариф etmege hazırmı? Studiyada men Sultan Estakayeva çalışam, xayrlı akşamlar. Qırımның yanı su damları boyunca leyha nasıl amelge keçirili? Qırımda çok funksional merkezlerinin qaysı bölüklerinde biometrik çetel pasportlarını resmileştirmek mümkün. Paytaxtımızda bir haftada 100'den ziyade bala doğdu. Cumhuriyetimizin çok katlı evlerinde kapital tamir tölevi dinişecek mi, yok mu? Kızdıruk modernizasyası Ahmedcik'te kızdıruk mevsimine nasıl hazırlanalar? Kırım için iki ad kullanıvı kerek değil ve Yarımada'nın adı diniştirilüvü mevzusunu müzakere etmekini toxtatmak gerek. Bu haqda Sergey Aksyonov içtimai ağda oy sayfasında yazdı. Bunun yerine Kırım yolbaşçısı işten uğraşmağa teklif etti. Yarımada'nın Rusiyanın inkişaf etken regionu olması uğrunda çalışmak gerek. Böyle teşebbüsler gerekmi ve aktual değil. 2014 senesi vatanına, Rusya Federasyasına Kırım Cumhuriyeti kayıttı. Bu adını biz saklamak gerekmiz. Bu mevzuda münakaşalar tek ilmi tarihi meydanlarda müzakere etilmeli. Evvelleri Yarımadağa yana ad vermek istegini Tavrida adlı Yunan Milli Medeni Muhtariyetinin başı seslendirgen edi. Kırımның çok funksional merkezleri biometrik çetel pasportlar resmileştirilüvü boyunca yanı hizmet gösterip başladılar. Yanı vesika mayı dokumenti adlı 4 merkezde verilecek. Bu Ahmedcik'te 2 bölük, Yalta ve Kefe'de birer bölük. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti'nin içki siyaset malumat ve Bağ veziri Sergey Zырянов haber etti. Kırım Cumhuriyeti'nde bu hizmet çok funksional merkezler ve içki işler vezirliği arasında işbirlik hakkında anlaşma imzalangan son mümkün oldu. Было поручение главы республики с целью снижения, так сказать, напряжения ФМС, органов ФМС, потому что эта услуга очень, она востребована по получению загранпаспортов в Крыму. То есть руководитель ФМС Николай Владимирович Скоба говорит, что около 1000 крымчан в месяц пользуются данной услугой. Это было принято решение также предоставлять данную услугу непосредственно в наших отделениях МФЦ. Силами МФЦ непосредственно этого отделения можно обслуживать до 30 заявителей в день пока. То есть по вторникам эта услуга будет предоставляться с 9 утра до 17:00. То есть это расширение количества и качества услуг, которые оказываются непосредственно через наши многофункциональные центры. Ahmedcik'te Kırım frontunun 51. ordusu teşkil olunğanının 70-80 yıllığına bağışlanған tantanalı mirasim olup geçti. Veteranlarga buyuk şeref ve itibar gösterildi. Ulu Vatan cenkinde elak olğan kahramanlarının hatırasını anmak ve cebecilerge teşekkürler bildirmek için şehir mekteplilerinin talebeleri, kadet klaslarının kursantları ve hakimiyet vekilleri toplandılar. Mirasimin sonunda 51. ordunun askerleri abidesine çiçekler koyuldu. Именно благодаря жителям этой улицы у нас есть памятный знак. Это простые люди, которые помнили, которые сейчас помнят, и которые хотели, чтобы наши дети и помнили о своих дедах, отцах, прадедах, и помнили о том, что произошло тогда, в страшном 1941 году, когда мальчишки и девчонки погибали за свою родину. Kırımның şarkında sunen temelлену sistema kuruculuğunun ikinci basamağı 80%'ga yekünlendi. İslamterek rayonu oy kuyu koyunda yanı nasu stansiyada 2 smenada işler alıp barıla. Andan borular Kefe ve Keriçkece çekili. Obyekt Kırım Cumhuriyeti ve Akyar şehrinin 2022 senegece içtimai iqtisadi inkişafı adlı federal maksadlı programı boyunca kurula. Onun fiyatı 19 milyar rubleni teşkil etti. Kuruculuk meydanında muhbirimiz Fatime Sidametova bulundu. Тақта yardımымен doğru ölçevler ve çöküşler sesi. 10 adam насос станциясының темели үшін арматуралы каркасını құра. Уже уложено около 26 тонн арматуры. Предстоит еще уложить около 10 тонн арматуры. В день где-то перерабатывается нами около 3 тонн арматуры. Bundan soң мында каркас sementlenecek. Böyle temel 5 насос için құрула. Bir saatte olar 200 kub suvunu çekecek. 30'ga yakın kurucu ve 11 texnika nüshası 2 smenada çalışa. Tamam bu yerde ekskavatorlar temiz su rezervuarları için çukur kazalar.
Сюда будет поступать чистая вода из артезианских скважин и распределяться на Феодосию и на Керчь. Соответственно, 106 и 89 тысяч кубов в сутки, что в полной мере покроет потребность жителей в питьевой воде. Насос станциядан су ер астындан шehirlerге тарқатылacak. Су керечке чойын боруларынан, кефеге ise полиэтилен боруларынан жеткізілежек. Оларны қазылған траншеяларға көмелер. Мақсат донатма ярдымынан 3 адам боруларны бір-біріне бағылайлар. Бұл иш термопресс қайнақ деп адыланыла. Экскаватор боруны көтере ве башқасына қоша. Оларны демір қысқачларынан бірлештірелер. Sonra торцевание жеряны башлана. Яни боруларның четлерины тегизление. После чего помещается туда нагревательный элемент, и под температурой и давлением данная труба как бы спаивается. 200 градус sıcaklıkta 10 dakika içinde boru 13 metrге uzunlaştırıla. 12 kilometr polietilen boruları kefegece çekilgen son pneumatik sınavlar başlayacak. Водовод будет заливаться вода, вот, и накачиваться до давления 6 атмосфер. Это рабочее давление трубы. Böyle kapalı sistemada su tarqatылуы eski su беру системасына баққанда табиат hadiselerinde korçalayacak. Испарение канала, с поверхностное испарение, это фильтрация через грунт, соответственно, воды. При подаче воды через трубу, соответственно, полностью все 100% подаваемой воды будут доходить до потребителя. Şimdilik ise Kırım'ın şarkı kısmı suvunu Şimali Kırım kanalında işleti. С помощью аварийных сбросов с водозаборов, это Нежинский, Просторнинский и Новогригорьевский водозабор, откуда вода сейчас подается по временному трубопроводу в канал и, соответственно, непосредственно по каналу дальше к городам. Bu yılın sonunda dış hizmetçi kuruculukun 3. basamağına geçmege, yani kerişkece borular çekip başlamağa niyet etti. Kuruculukta o şekilde 2021 senede yekimlenecek. Объектның umumi fiyatı 19 milyar rubleni teşkil etti. Dilara Şevketova, Fatime Sidametova, Giray Abdullayev, Millet için. Қырым құртарыжылары екі арби қысым тәркібінен бераберлікті кефеде 1000 квадратыр метр мейданлықта янғынны сөндірділер. Бұл ақта Қырым Жұмхуриеті бойынша февқұляды вазиетлер везірлігі баш идаресінің мүдірі Александр Еремеев хабер етті. Атеш мескен ерлер тарафқа дарқалды, ама оны 10 дақыға девамында сөндірділер. Еремеев атқанына көре адамлардан яшайшы вес ағлығы ичон тәлікелі бір шей yok. Ахмеджеттен 2-ші санлы лоқсаханесінде 1-ші сефер янғын вақтында тақлие етув бойынша талимат кечірілді. Сигнализация çalıştырылды, телеке сесі янғырады. Мемори корпусының хадимлері тақлие етілді, МЧС хадимлері қаза еріне 5 даққа ішінде келіп еттілер. Зарар көргенні тази аваға чықарып, она 1-ші тибби ярдым көстерілді. Лоқсаханенің баш екімі айтқанына көре, сонки 10 жылда бинада тұташув олмады, ама бөле қазаға ер вақыт азыр олмақ керек. Несмотря на то, что загруженность родильного дома, мы все-таки решили планово провести учения. Уже на этапе подготовки мы увидели те недочеты алгоритмов действий, которые у нас были прописаны. Сейчас мы опробируем его на практике, сделаем свои поправки, на мой взгляд, которые помогут нам, если не дай бог, что-то случится, чтобы это было отработано на высоком профессиональном уровне. 70-ші санлы котельня қыздыру мерсіміне яры-ярыға азыр. Шымды ескі котеллар денештіріле ве қыздыру трассасының ескірген дамарталары янылатыла. Ахмеджетте ең бұйық котельнанын модернизациясы ақында Наджия Исаева тариф етежек. Parlaq qığımçımlar ve yarılğan maddenin çatırdavı 70 sanlı kotelnada kotellarını 25 qaynaqçı ve mühendis qızdırıcı tüzeti. İş sabahdan akşamğa jalı barıla. Şimdi en eski KVG'nin 20 kotel kapital tamirleni. O 83 seneden beri çalışmay tura. Bu qızdırу sistemасы şehirinin yarımdan ziyadesine hizmet gösteriyor. Fruktovaya sokağında yerleşen ve Ahmejit rayonunda en güçlü sayıla. Bu kadar yerge sıcak ve enerji yetkizmek yengil değil. 25 yıl devamında olgan donatma eskirdi. Kapital tamirden son qızdırу meseleleri çözülmek gerek. Два других котла. Котел номер 1 мы в прошлом году провели капитальный ремонт. Котел номер 3 это резервный котел, который также позволяет в отопительный период оказывать услуги по отоплению населения. Котельная отапливает Лермонтова, проспект Победы, Белокуна и Ковыльная.
Мында умумен уч котел бар, олардан экысы чалашайды. Август айында олар техник бақовдан кечті. Ескірген қысымлары денештірілді. Было выполнено на котельной ряд мероприятий согласно плана графика нашего по замене оборудования, насосных групп, подпиточных насосов, сетевых насосов, магистралей трубопроводов. Тек котеллар тамиратнен иш битмей, яны борулар, винтиллер, эса палетлері шей құланылывға hazırlана. 4 насоса. Мощность электродвигателей 200 киловатт, да? Они тоже новые, вот. Приобретены, да? Не Да, это замена, это совершенно новый насос. Вот написано сетевой насос, производительностью 400 кубов, напор. Котельнянын эн мойым ері операторлар блогы, небетчілер геже кундус аретлерінің көзетелер. Мында идаре ету фшитлері ерлеше. Мы следим за общекотельными параметрами котельной, то есть что котельная нам выдает и как она работает. Кечкен сене котельняда модернизация кечірілді. Электроника операторларының ішіні еңгілештірді. Амма эпсі бір инсан қолы керек. Эпсі ішлер незарет етілі. Тәжірибелі операторлар невбетнен чалышалар. Когда котельная работает, датчики начинают работать, и бумага пишется, и мы видим все параметры, которые и можно посмотреть архив. Бірде бір шей бозылса, автоматика чалышы башлай. Бүгін котельна бутунне яны техниканен донатылған. Идаре ету фшитлерінде котелларның эсас ішлері көстерілі. Авария реті, басым, сув севесі, қыздырып режимі аваға көре чалыштырыла. Мой сесек комплекс тестлерінен ве система толдырынған сон ішке азыр олажақ. Ве октябрь айында котельна сыжақ беріп башлайжақ. Надежда Исаева, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ахмеджетті шәрге яқын ерде Вебақчысарай районында 3 күн сув олмайжақ. Сентябрның 27-30 күнлері сувық сувнен темеленув ағлары янылатылығы бойынша ішлер кечірілежек. Бұл ішлер Бақчысарай районы приятны. Свидание көйінде Таврида араба yolының құруджилығы адлы федераль мақсатлы программа черчевесінде алып барыла. Бұл ақта өз Facebook сайфесінде Вода Крыма Девлет Муисесі хабер етті. Кубазы, Карагач, Каштанова, Битумна, Ягмурча, Саблата, Поли, Приятное свидание, Леваткинова, Николаевка, Карач, Аджикал, Терек, Элем, Молочная, Ботке, Бадана, Темир, Агакулеренде, Молодежная, Бор, Учбеш, Грэс, Касабасында, Дзержинец, Энергетик, Домостроитель, Садовод, Дачник, Юбилейный родничок, Ивушка, Союз, Изумруд, Адлабахчеван, Ортакларында, Су Олмайджах. Залесеве Чумахкары Кулеренде, Суды Олмайджах, Бундан, Гайрах, Мезджитнон, Новороман, мечеть Борчухрах, Заводское, Анатральда, завод, Украинка, Верхняя Украинка, КБ микрорайонларында Викичкемецкая, Лизачайкиной, Стрелковая, Женя Жигалиной, Лексина, Элеваторная, Калинина, Толстова, Дзюбанова, Соколарында, Юго-Западная промзона, Жигульна Роща, Москальцо, Демирьол вокзал, Шернан Меркезове, СК Шеррайонларында. Севастопольская Вионен, Бағлы Соколарда, Баранжиконная армия Сокағындан, Козлова Сокағынаджи, МД Дмитрия Ульянова, Крымских партизан, Трубаченко, Батурина, Соқақларында. Сув график бойынша бойле микрорайонларында берілежек. 7-ші шер хастаханесі Залеска, Маршала Жукова, Герой Сталинграда, Красная Горка, Ве Аграрная қасабасында су саба 6-дан 9-ға же, Ве ақшам саат 6-дан 9-ға же берілежек. Мескен коммуналь қызметлер üçün капиталь тамир бойынша төлев 2020 сене евелге кебі қалажақ. Бөле қарарны Мескен коммуналь хожалығы везірлігі янында жемаат шурасының топлашығында бір ағыздан қабыл еттілер. Бір кварталда квадратыр метр üçün 6 рубле 16 копек төлев енді 3 жылдан берле деніш мекала. Топлашуда да насыл меселелер музакире етілген ақында бізім левхамызда. Чоқ қатлы евнің сакины Сергей Еременко Мескен коммуналь хожалықны мудрене евнің дамы денештірілгенні көстере мұндау 22 елдан берлі яшай. Бұл деверде капиталь тамир бірінші кере япыла дей. Мы обращались не единожды при Украине в ЖЭК номер 1, где нам говорили всегда: ребята, вы, говорит, потерпите, потому что у нас есть более в худшем состоянии дома, вот поэтому вы как бы стоите, но не в первую очередь. Вот. Людей затапливало здесь, я сам помогал. Вот. И сами мы ремонтом занимались сами. Собирали деньги с верхних этажей, вот. Покупали там рубероид, смолу, там все топили, в общем, все своими силами. Ну, понятно, что
качества такого не сделаешь. Қырым Русия эркиана кірген сон чоқ қатлы евлерінің капиталь тамиры программасы пейда олды. Она көре дамлар, mühendislik ағлары, о korunuş ve temel deniştirilecek. 2019 senege программа boyunca kapital tamir fondu 10.400 ev gayrıdan tamir etmek gerek. Ахмежит evlerinin birinin damı deniştirilvini kurucular 2018 senenin noyabr ayında başladılar ve ағымдaki senenin aprel ayında işler yekünlendi. Aeroflotska sokağında yerleşken 4 katlı evinin damında eski kat alındı ve yanısına deniştirildi. İşçiler divarlarda dımlık olmasın diye mahsus uluklar yerleştirdiler. Bundan da gayrı lift şahtalarını sıladılar. Bu işini teşkirmek için ЖКХ kontrol teşkilatının müdiri Anatoliy Petrov geldi. O kaydetti ki işlerinin keyfiyeti yaxşı ve koyulgan müddette becerildi. К сожалению, нам попадались эти дома, которые нельзя было ремонтировать. И сейчас вот новое руководство фонда капремонта, оно проработало хорошо вот эту проблему. И вот эти дома исключили. Потому что зачем ремонтировать то, что ремонтировать не надо. У нас есть достаточно других домов, которые надо действительно и лифты менять, и кровли. Вот как сегодня мы с вами находимся на кровле, да, обошли, посмотрели. Вот это качество меня радует. Дай Бог, чтобы все дома были так же самое отремонтированы, как и эта кровля на этом конкретном доме. И сами собственники увеличивают и решают, какая стоимость, сколько им денег надо собирать. Есть устанавливают там 10 рублей, другие есть. Yıl Mesken Kommunal Hocalık Vezirligi kapital tamir üçün alınған minimal tolev sualleri boyunca toplaşıv geçirem. Yıl çok katlı evinin bir sakine 1 kvadrat metr üçün 6 kumuş 16 kapik ruble toleye cemaat şurası ЖКХ kontrol teşkilatının müdiri Rebirliginde tarifini evvel KKB kaldırmağa karar aldı. 6,16 это за квадратный метр, все собственники, это и юридические, и физические лица, все должны платить, это минимальный размер. Жители, имеющие спецсчет, они могут устанавливать для себя, но не менее этого размера. Они могут устанавливать другие размеры. Bu cemi parayında 3 yıldan beri denişmeyi Mesken Kommunal Hocalığı kaydetkenleri gibi o umum Rusiya standartlarga uygun ve Kırım sakinlerinin orta karar aylığına göre hesaplanan. Nadia Isayeva, Sivile Memetova, Rafael Vahidov, Millet üçün. Сентябрьнің 21-де саба саат 8-ден күндіз 3-ке Ахмеджетте Воровска соқағы бойы Советская мейданындан Шмидта соқағына же әрекет қапалы олажақ. Сынырлар кросс-нация адлы умум Русия чапов күні кечірілі бағылы. Бұл ерде емде саба саат 7-ден арабаларының парковкасы ясақ етілежек. ДПС ГИБДД нарядлары патрулік етежегі ве эвакуатор машинасы çalışacağı планлаштырылды. Пайтақтың Devlet автоинспекциясының хадимлері гражданларға евелден айланув yollar ve машина қалдырув ерлер ақында түшінмекні тәвсие етелер. Ахмеджеттеки сельская соқағыны есе октябрның 31-не қадар қапатажақлар. Бұл елінің капитал тамиренен бағылы. Бұл ақта бүгін Қырым пайтақты мемориетінің матбуат қызметі хабер етті. Мамеде Эмир Усейн соқағындан чапчақчы Хатиже соқағының чапранзынажы нақлиет әрекеті екі тарафқа да ясақ етілежек. Соқағының тосылған қысмына айланып кечмек керек олажақ. Сонки hafta devamında Ahmedjet'nin 2. sanlı loqsaxanesinde 100'den ziyade bala doğdu. Bölek göstergeçler bu müessesinin orta derecede doğru seviyesinden 1,5 kerege arttı. Bu yerde öz loqsaxalarından gayrı perinatal merkezden kadınlarını kabul eteler. O, yıl plan boyunca geçirilgen sanitar işlerge kapaldı. Мы сейчас принимаем перинатальный центр по очереди в первом родильном доме. И пик приема пришелся как раз на эту неделю текущую. За неделю у нас родился 101 малыш. Для нас это очень много. Эльнура Дьякова 2. Лоқсаханеде 1. кере буына. Мында Оруслан оғлыны доғды. Бұл қорантада 3. бала. Егер 4. бала тапмаға қарар алса, мұтлақа мында қайтажам дей чоқ балалы ана. Все замечательно, роддом очень понравился. Это наш 3-й ребенок, но первый раз мы в этом роддоме. Персоналу нет абсолютно никаких претензий, все очень хорошо, все на высшем уровне. Мында умумен 7 лоқса залы бар, олардан тоқтамаздан қадынларны қабул етейлер, эбана гинекологлар ве эмшірелер екі кере зияде çalışалар. У нас стало много пациентов, много желающих, много более интересных случаев, чем мы зачастую сталкиваемся, то есть приходится со всем справляться. Но силы есть, энергия есть, желание есть, поэтому все получается.
Бүгінге бұл эпосы хаберлер Милет телеканалындан айрылмаңыз, хайырлы ақшамлар.